Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari Ahad. Kita ada rai paten. Ni adalah rai pembukaan MT-07 Malaysia. Ramai agak hari ni datang. Estimation dalam 100 biji motor. Ni antara mereka yang hadir kat sini. Ya, ini dia Amin 2027. Bukan. Terima kasih yang mana yang join pada tahun 2026. Korang memang terbaik, memang sporty, mantap. Mantap korang semua. So next year 150 biji. Next year lah, next event lah. Next event lah 150. Okay guys, nanti aku sambung balik lah bila kita nak start right. Kita bersama dengan Presiden kita. Terima kasih pada hari ni first ride official kita pada tahun 2026 ni. Kita jangkakan adalah sebanyak dalam 40-50 orang. Tahun lepas 15 orang. Tapi kali ni mantap lah. Admin 2026 memang dia orang punya dia, tu muka-muka dia. Tak habis-habis poster. Tak habis-habis poster. So kali ni kita berjaya hampir 100 biji MT-07 dan kita ada pilihan jugalah. So bermakna lebih pada 100 lebih orang. Okey. Minta tolong aku kirakan kalau ada planning MT-07 minta berapa? Okey, kita Okey, dah 8.25 dah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih pada korang semualah yang dapat hadir dia ini untuk tahun 2026 ini first ride official kita. Dengan itu saya kenalkan diri saya Pak Syekh. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, saya Pak Syekh. Sekarang ni kita akan ride ke Sampul Paten Tempoyak untuk kita makan. Kita tak ada berhenti breakfast. So dekat sinilah korang alas perut, top up minyak semua dekat sini. Kita akan teruskan perjalanan ke RV2 di Petronas Bentung. Petronas di sebelum Tol Bentung lah. Kita akan kumpul kat situ. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu macam mana kita punya kondisi ride kita. Sekarang ni kita ada satu ambil fotografer dekat kapet merah, tu satu. Poin kedua, kita ada media kita, dia nak ambil gambar beramai-ramai. All the way kat Jalan Karak ni. Okey, perjalanan kita zigzag, jangan follow rapat tayar belakang kawan-kawan. Sebab kalau kawan break emergency, kita akan langgar belakang dia. Siapa yang nak laju, pergi ikut geng hadapan. Jumpa di RV2 saja. Saya tak ada halang kawan nak laju ke nak pelan, tapi berhati-hati. Mana boleh laju? Dah pulang. Saya tak boleh nak halang. Saya tak boleh nak halang. Motor besar ni saya tak boleh nak halang. Jadi kawan pandai. Jadi kalau nak ikut konvoi, last man kena pastikan motor last man kena kecam. Kalau korang terlepas pada last man, bermakna korang dah tercicir. Dah tercicir dengan grup konvoi. Okey? Sekarang ni kita akan keluar dekat Karak ni. Okey, keluar beramai-ramai, kita ambil satu lorong. Ikut satu lorong saja. Permulaan kita ambil lorong tepi kiri, slow tengah dan ambil ke kanan, maintain satu kelajuan. Sekarang ni kita akan mulakan perjalanan. Kita minta Pak Saigon. Okey, kita minta Pak Saigon untuk bacakan doa perjalanan. Aku tidur. Datang baca doa ni. Baca doa ni kan. Oh ya. Kita minta maaf lambat Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, childish shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, heroes scream, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking high on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.
Baik tak tumbang. Keluar tu siapa yang standby tunggu ambil video? Tak ada? Ha? Ya, yang untuk diri Kementerian Jasa Development. Right. Nanti yang kalau dah siap shoot lepas tu karak nanti kita dah buat formation. Angah dah habis shoot, Angah bagi tahu Yim ke, bagi tahu siapa-siapa. Okey. Jadi yang nak minta tolong Haus boleh bagi panjang. Okey aku bagi tahu. Okey. Haus dia akan mulu lah. 23 ni lah.
do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best. I'm lonely, but damn, I'm going through it. Okay, look, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'm on the same ones. I'll show you all the path. If you want it bad, I'll show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Aus ambil video. Aus ambil video. Sebab Aus ada full. Dia akan ambil. Aus akan ambil tau. Ramai-ramai Aus. Ya, bagi ruang untuk Aus ke depan. Buka laluan. Aus. Bagi Aus ke depan. Suruh Aus ke depan. Aus potong slow-slow.
Okey, bagi aus jalan, Okey. Cun. Okey, sekarang potong kita orang tengah-tengah. Okey, maintain. Bagi dia potong. Lepas sepatutnya lah, sebab dah terpisah kan. Pasal apa aku tadi mula sampai aku tak ramai lagi tu. Ada lagi belakang ni. Banyak putar lah. Super baik.
Ada lagi bang belakang. Tapi tak apa lah, saya ke depan lah. Ya. Mantap kalau belakang. Okay, sekarang berada dekat Saipul Pating Gulai Masam. Panas. Kat bawah kan? Bawah kan? Oh. Ini dia view dia. Ya, kita bersama ranger kita Fadli Shah. Baik. Amin 2026. Alhamdulillah. Macam mana hari ni? Perjalanan raya kita berjalan lancar ke? Perjalanan alhamdulillah seperti yang dirancang. Rasa cukup ke 100 ya? 100 orang ya. Tapi motor tu last count daripada Karak tadi kita dapat dalam 78 biji. 76 ataupun 78 biji. So tak termasuk yang bawa pilihan. Itu yang O7 saja. Kalau kita campur dengan yang tumpang-tumpang apa semua tu, ada dalam 10 biji. Boleh pergi ke 86 biji total semuanya. Okey. Terbaiklah raya pembukaan 2026 tahun ni. Terbaik kita punya marketing kita semua terbaik lah. Ya, terbaik. Mantap untuk Amin 2026. Tahniah. Terima kasih. Harap terus support kita MTO7. Walaupun tak ramai tapi kita tetap ada. Yeah. Kat bawah nak makan kat atas je. Push. Apa ni Wan? Lagi salai. Lagi salai. Jadi yang boleh makan. Aduh, kesian Wan. Nak makan juga. Makan. Wan kedua dah ambil makan belum? Belum dia ada cakap aku semak. Ni Wan kita dah ambil lah. Ke patin. Air tu. Patin belum siap lagi. Patin. Ni bukan patin, patin belum lagi. Ada bot pula. Baik, ni semua tunggu patin ke apa? Dah, Tunggu patin. tunggu nasib bang. Tak tahu bang. Dapat ke tak dapat ni. Push. Habis kan. Sampai je TV ni.
Ramai beratur panjang. Sampai kat belakang. Jom. Ni menu yang aku ambil ini. Cuba aku patin ayam. Dah cukup lah. Sebab tak payah bilis. Ada. Sampai. Ni Ranger 1. Ni Ranger 2. Ranger 2. Ranger. Pinjam itu you punya. Ya. Walaupun dia MC tetap hadir. Ya, walaupun saya MC. Padu. Walaupun saya MC, saya tetap hadir. Saya tetap hadir. Kan? Itu Ini bawa betul fighter. Cederaan ringan sahaja. Alhamdulillah semuanya lancar. Ya, kita semua ramai bai, ronok bai. Ronok. 88 Sorry, 92 biji, 07 sahaja. 92 biji. Kita tak kira yang motor lain lah. Kalau masuk motor lain ada dekat 120. 120 something. Pai, dalam sana kau lah selama ni berapa banyak motor yang kena penuh? 3,200. 1,200. Paling tinggi ya tu. Paling tinggi. So, enjoy. Ikan batin. Enjoy ikan batin. Ride safe. Steady. Kalau dengan ada kita 2-3 bulan jual tak apa itu kita buat itu ikan salih aja. Berapa jual? Oh, ada. Oh,
Okey guys, maka berakhirlah Rai MT-07 Malaysia Rai pembukaan 2026 ke Patin, ke Markah Patin Temeloh di Saipul Mulai Masam. So sekarang ni kita lepak dekat Cendol Birai Sungai. Lepas tu kita bersurai lah. So nampaknya jalan dengan lancar. Ramai yang turun hadir untuk ride kali ni, memang ramai gila lah. Tengok penuh parking lot. Ok, tahniah pada Amin 2026 dan juga Presiden MT-07 Malaysia Pak Syah. Ok, so siapa nak ikut ride, rajin-rajin lah follow MT-07 Dark Side Malaysia. Ok, aku akhiri vlog untuk hari ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.